I evo me, danas idem prema Crnom jezeru i odatle penjem. Verovatno po priči, naravno, i meštana i planinara, psihički i fizički najteži uspon na Durmitoru Veliki Međed. Veliki Međed se nalazi na 2287 metara nadmorske visine i ta neka staza je, se kaže, teška i zahtevna. Kumulativni uspon je negde između 960 metara i 1080, sve zavisi, pošto postoji više staza, da li je grebenskom ili ću ići kružnom rutom, pošto idem prvi put, naravno, ne znam ni sam, ja ne koristim ove aplikacije, tako da to je to. Idemo. I evo me kod Crnog jezera. I šta sam zaboravio da kažem? Da, ta staza negde do Velikog Međeda i nazad je između 10,4 i 14 km. Naravno, sve zavisi kojom se stazom uputim. Izgledat ću da idem preko Struge, verovatno. To je neka moja zamisao, ali sve što pričam je analitika, statistika i analogija i baš i namjerno hoću to da napomenem, u svakoj feli društva i života je ona postala jako bitna. U planinarenju pogotovo, sve je sad bitno, sat, gde si, šta si, koliko otkucaja, ovo, ono. Ljudi, izgubili smo one neke unutrašnje osjećaje, lepotu za sve. Tako da malo treba svi da se onako, da zastanemo, zapitamo se kuda ovo sve vodi. Idemo. Najbitnije kod ove oznake se ide na gore na levo, a ne tom stazom oko jezera. I tu kad se uključite i ne treba više nikakvih satovi, navigacije i ostalo. Toliko. Što se tiče Crne Gore i samog planinarenja, svega oko toga turizma, treba da kažem sad, planinarenja baš su podigli u poslednjih par godina lestvicu, da smo mnogo učili od drugih. Mogu da uporedim sa Slovencima, veoma dobro uređene staze, žabljak neverovatno čist. Bio sam jutro na jezeru, oko jezera i u gradu, čisti se svako jutro, službe su na terenu, policija kažnjava nepropisno parkirana vozila, znači uvodi se neki red. Ja mislim da ćemo mi možda sutra da neke stvari učimo njih, ja se nadam, toliko. Za ovaj hajk sam se opredelio za vjerojatno najlošiju seriju hoka u istoriji, to je Speed Goat 6. Jako tvrde, neudobne. I ako uzmeš veći broj, sklone da prave dosta žuljeva i sve ostalo, ali zajedno su dobre. To je za ove kamene podloge ili tvrd džon. I to je ono u stvari kakva je staza danas, veoma kamenita, sa šiljcima i to su dobre. Toliko. Tu je izvor, zbog toga nosim ovu čašu koja ne oduzima mnogo prostora. Naravno nosite uvek 3 litre vode, a ovo vam je dodatak, što se kaže. I šta je dobro kada planiraš sam ili ideš na hiking, uspon, zašto sve zavisi isključivo samo od tebe. Nema ono najslabije karika, ovi se idu brzo,
onda ovi nas sumaraju što bukvalno kad pređu kilometar više ne mogu, pa ih onda guraš do kraja i tako dalje. Ovdje si ti sve i najslabija karika i najbolja i radiš što će se radi u tom trenutku. Ne zavisiš od grupe. S druge strane jedino je negativna strana ume da bude dosadno. Pa se onda uzme ovako pa se snima. Ili ja kao što se snima. Šalu na stranu. Sve to ima svojih prednosti mana. Idemo. Evo i prvi put mi se ukazuje masiv velikog Medvjeda koji je, što bi se reklo, iznad mene, a ne daleko u daljini. Idemo. Veoma strm i težak teren. Kako što vidite, ogroman uspon ovdje, a veliki je sipar u pitanju. Tako da nije za džabe najteža kondicijona staza na Durmitru. Idemo. I evo ga, izašao sam na greben prema Velikom Medvjedu i prvi put je, što bi se reklo, pukao pogled od gore na Crno jezero. Ne stvarno, stvarno. A evo ovamo s leve strane ovdje, ovo što vidite, to je, to je Barno jezero. Jedno od 17 gorskih očiju. Samo što to Barno onako tresetično jezero, tako da ima veoma posebne karakteristike. Od malog ka Velikom Medvjedu već počinju sajle. I nešto slično kao na Triglavu, bobotom kuku. Tako da jednoga tamo su veliki Medvjedi. Evo između Velikog i Malog Medvjeda sajle. Veoma nezgodan teren, veoma. Čak vamo piše da je opasno i da je zabranjen trail, forbidden trail. A vamo je gore Medvjed. I ovome na Velikom Medvjedu
2289 metara je nadmorska visina. Iza mene je Bobotov kuk. I stvarno uspon na Veliki Mali Međed je sigurno najteže tehničko i naravno fizički i psihički što se tiče uspona na čitavom Durmitoru. Tako da i sam sam se uverio u to, ali uvijek kažem, stići do vrha je samo pola puta do cilja. Eno je divokoza ili divojarac u snegu, bukvalno uživa i ladi se. Što se tiče Međeda, tu je uvek, ideš gore dole. Nema ono samo uspon na jedan vrh, nego to su 3 vrha. Evo sad ponovo idem dole, pa se penjem gore. A inače, neverovatne su. Neverovatne su stvarno. Pogledi gdje god da se okreneš, nego tamo Bobotov kuk. Evo ga ovdje. To je najviši vrh Durmitora. Stići do vrha je samo pola puta do cilja. Evo čobanska kolibica, prodaju se majice, piva, svega ima što se kaže. Evo unutra bukvalno tipična čobanska koliba sa krevetom, šporetom, najosnovnijim potrepštinama i to je to. I za kraj ovog videa konstatacija da je uspon na Međed jedan od težih sigurno i u mom životu, jer se to je ukupno penje s 4 vrha preko 2000 metara. Južni, severni, Veliki Međed, Mali Međed i Đevojku. Naravno, sve Đevojke se vidi najbolje na jezero. Tako da, sve u svemu, 4 vrha preko 2000 metara u jednom danu. Ozbiljna priča. Toliko. Čujete prirodu.